Ljeto 2021. Zvanično je počelo ljeto 21.6. i ovaj prelazak sunca u znak raka je bio podržan velikim vodenim trigonom između ascendenta i Venere iz raka, mjeseca i Fortune iz Škorpije i Jupitera i Neptuna iz riba, plus i sam Jupiter od 20. je krenuo u svoj retrogradni hod. Vidimo da će ovo ljeto biti mnogo više mokro nego što bi to trebalo da bude dobro za ovaj dio godine. Ako gledamo iz ugla astrometeorologije, da bi vidjeli kakvo nas vrijeme očekuje u toku ljeta, vidimo da je mundani ascendent u raku sa mjesecom iz Škorpije kao vladar postavljen u petom polju u sklopu ovog velikog vodenog trigona sa suncem iz raka i retrogradnim Jupiterom iz riba. Sam mjesec dodatno ima napete aspekte kvadrata i sa Marsom iz lava i sa retrogradnim Saturnom iz vodolije, a također ima i opoziciju sa Uranom iz bika, pa tako u ovom mundanom čartu imamo i veliki fiksni kvadrat također. Sve ovo ukazuje da će ovo ljeto da bude sklop velikih ekstremnih vremenskih uslova, od maksimalno vrelih dana i noći do jako puno kišnih i sparnih i teških dana i noći. Jer u ovom čartu su naglašene dvije vrlo različite energije, koje će i donijeti ovaj ekstremni disbalans što se tiče vremenskih uslova. Veliki vodeni trigon će pojačati vlagu, pa tako će biti veći broj kišnih dana, a možda čak i poplava. S druge strane, fiksni kvadrat će donijeti drugi ekstrem vrlo visoke temperature i opet velike vremenske nepogode, mogući veliki požari i zemljotresi. Iz ugla klasične astrologije energija lava će nam donijeti puno toga, jer par dana poslije samog prelaska sunca u znaka raka imat ćemo i prvi pun mjesec za ovaj godišnji kvartal, tako da će 24.6. pun mjesec biti u Jarcu. Sunce u znaku raka nas okreće ka nama samima, ka našim korijenima, to jest potrazi za smislom života, ka domu, porodici, bliskim prijateljima, usmjerava našu energiju ka uspostavljanju bolje kontrole nad našim osjećajem sigurnosti i utiče na našu dozu komfora, da ih malo dovedemo u red, promijenimo neke životne prioritete, stavove i navike. I naravno usmjerava našu energiju ka drugima u cilju pomaganja, njegovanja ili bilo kog drugog humanog cilja. Znak raka je vodeni, ženski, kardinalni znak, vrlo emotivan, pun osjećaja, pa kada samo sunce prolazi kroz ovaj znak, ono ne samo što budi i grije te emocije i osjećaje, već nam donosi mogućnosti da se lakše izrazimo u odnosu na druge ljude iz naše okoline. Donosi više pozitivne energije u domu i snagu i vitalnost porodici, također donosi i bolji balans između privatnog raka i javnog sunce života, te tako i bolje poslovno-financijske prilike, jer poznato je da sunce u raku je vrlo vješto u štednji i mudrim ulaganjima, bijele pare za crne dane. Naravno, nažalost, može da se desi baš suprotna stvar, jer ako se osjeti bilo kakva nelagodnost u datom trenutku kada pričamo ili pokazujemo otvoreno svoje emocije ili pak tražimo da se prema nama ljudi ponašaju emotivnije i snažnije, dolazi do kontraefekta zbog osjećaja i sramote ili ideje o nerazumijevanju, te tako i zatvaranju u sebe, te šutnji, skrivanju i potiskivanju istih tih emocija i potreba. Ali na sreću ovo sunce će imati podršku od retrogradnog Jupitera iz riba. Merkur više nije retrogradan, pa nećemo ovoga puta ustuknuti i prešutiti ono što osjećamo, a ipak i sam Mars iz lava će dati snažnu podršku samom suncu sada. Također bit će naglašena potreba da se po cijenu bilo čega osjećamo sigurno i zaštićeno. Neki od nas će želiti da to postignu kroz stabilizaciju svojih prihoda i same karijere. Neko će željeti da se skući i ima svoje gnijezdo, a neko će da iskoristi ove nove energije da renovira svoj dom, učini ga i za oko i za dušu mekšim i udobnijim. Ovo sunce u raku također stavlja akcenat i na hranu i ishranu, pa tako i na zdravlje, te će mnogi od nas dobiti priliku da uspostave harmoniju i na tom polju svog života. Šta nam to donosi sunce iz raka?
Želimo da se osjećamo sigurni i zaštićeni, da provodimo više vremena pored dragih osoba, da li je porodica, bliski prijatelji, ljepša ili jača polovina ili čak djeca u pitanju. Želimo da se malo više okrenemo dovođenju u red svog života, i to počevši od najosnovnijeg hrana, odjeća, pa tako će biti i uvećano interesovanje za nove recepte i modu. Želimo češće da kažemo i pokažemo svoju emotivnu naklonost i simpatije prema drugima, pa tako je ovo i odličan period i da glasno kažemo nekome da ga volimo. Želimo da unesemo promjene u svoj život, jer kao i plima i osjeka, sitne promjene se svaki dan dešavaju, ali sada se puti želja za nečim većim i konkretnim, nečim što će na najbolji način da nam donese smisao u život. Želju da se svijet oko sebe ušuška i zaštiti, pa tako i sama ishrana postaje laganija i zdravija, odjeća komfornija i prijatnija. Želja da se dovedu financije u red, da se ostavi nešto iza sebe konkretno, da se poboljšaju uslovi života, kako naši, tako i naših dragih osoba. Želimo da uspostavimo jaču bliskost sa ljudima oko sebe, čak iako je to na neki način suprotno od naše prave prirode. Želimo da dijelimo i razmjenjujemo nježnosti, pozitivnu energiju i stav ne brini se šta god da se desi, ja sam tu. Šta bi trebalo da povedemo računa na plimu i osjeku, to jest nagle promjene raspoloženja, naglašena emotivnost, naravno da donosi izraženu subjektivnost, pa tako i potencijalne pogrešne procjene nekih ljudi i situacija. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.